Good. God is good, God is good. Kochi mamau. And so chorus. Agachim golong komu yongoy as ngakan more. Agachim pakong komu yongoy. Kom gachim patigoy share. Ramasen pachoda yang wrong Bible study. Nito na ipakair kiyer na New Year with clock and Bible study. Ibangin okay back minutes tapo pandala. Ab clock 2 clock in Cincinnati, the Ohio. Ibangin daw da live Facebook share masanan code ani sojuk Zoom. Chelengat so beba na kapakap. Amen. Same time clock 2 ni pong. Anyway, ibang kato kaya cha lesson me yuyayer ko to ikus kasaya me we chai sambare kaslumbar met so niyay lesson gan me regardier namparan kono pata mia YouTube asa makamban patway nan YouTube patikati to kono pata lesson chorus ko dear ran chorus second record boy kamiya charmas magan man wrong masanen court mia charamas megin kaskasik raprapag seli masanen court mi merem mamia sapal mamu puk sarawi masanen court mi lalamui makomu sapalo nagidang kamu masanen court yi kamor patra kasala tak patra kama yaupan nan ngana child jais chukak more okay bin Jesus and some chebelo ko to kasongosominan matupayo Masani aramasa cha maurki cha pilawa. Ni tuwa na magkuk mensan so wa so tu kamu yang kama nga utu ka ngenen lale ngena emen chungal tame kan chungale puk sarawi. Magcha so cha wiya watawat wiya kapakak chapan mangi magcha katu baki ngen sarawi. Ngen sarawi anane mongo pon masanang god pungan na trakan kailan okay so isus lisa kwalu silisa kisus lisa kwalu kapete chelka okay kapete chelka popong kida living word living water pararan Komw chakan raprabagi seli yawasa emimilalacha sangnita chelip sapal Chailu tau dekan ke chail puk sarawi. Kai dekan Jesus puka ko to ipa kong penicillin. Pakata ng puk sarawi yan. Penicillin kapakap. Okay, amu puko ay puko. Uyayar tama chas chokak. Au yeligliki yang kerja uya tama chakak. Tama chakak kapakap. Tama chakak tak pasang puk sarawi yan. Okay. Lele so ieu kiyang child one chevan luke yang ramas Jesus we kokol kuainen en ko sambal kai te chan irailakan me ke ti puko an go Rusia sang sincere ko talel memor ge chai puko po ge masani chailen ko we wiata sapol ma chombata ay may kas school ki koto yamu mana chay pan luke yang aramas enan Komw so juk enan Komw bench to share ray banakischo what do you need to do to a sinner nang aramas kang rom mak child tipan apuk saraw masani child tipan okay aramas kang rom aramas kareda preacher jojo wokidala aray kosay renda enak tiara tami depan may bischunda yang kom depan mangi makam strip sapal jasusuki gimi yuki yang atwasan sarawiya Cincinnati indinda puegi chay susuki kokonin sujar chay susuki sanya adamib Ansa mera fail, mera rok selipu mera kon, mera solar ichar, solar warong, chuang god, nituan in chapyo. God walks with them in the cool of the day. Ragan masan so jaman rakilsa rasasa.
Okay? Apan sa miras sa pektaw. Raklangata miracle so. Rapel rokla. Ramasapwek. Ranamanak. Okay? So aramasaman. Mea maur saigen jopung lamong kot. Masak. Namanak. Sa taban indang kot. Sosoki kokona. Ai mi kanga kela ka kriye so long kona na kauta kena yo. Sama Komw yo ngoyip sapal. Chana na suka sangja soso. Tuwe cha chai soso ki. Kai tek soso ap mo. Chang nang koinak. Nagkakulay mo ni. Rabang ganda miyang babakala. Bamin miya may sumonsu ko na ng paninay. Magamanakila socho. Pwegi arak sumonsu binda. Njalaud. Akaban. Miya ay babakala. Ay babaw. Abababaw. Kita mara sumusumunta yung Komw yo ngoy. Sumawon ka susugi. Niya cha solong lar. Chabang kang. Chaban soche yang men susugi sumawo. Pwegi Jesus niya pola. Suson me ko chme sweat. Korea. Okay, ma passing down. Ma wiwiyawi. Nang panay nang kataw to ke sansan. Laba ko na ichik chamela. Laba na ichik chamela. Relew ko inak. Laba sa tunasari. Okay, me ko chiyo me kaite kamaw pa tail. Abo repito a rock. Nang panay na yo. Or Korea mi porail. Okay, me panip sa palo pan suik. Apanin dak ngoyo ay panay na kaite engagement. Jesus got toro kisang child Korea. Okay? Roman walu eo. So la Korea pa niraila kan me miniminiang Christ. So la Korea pa kaite kola sarawite watawat apanda miniminiang Christ. Takot miniminiang Christ chaip sapal. Ay more mimi ren Christ mimi re. Nituan Jesus sama sani. Abide in me nan so ni sa lemao. Abide in me te wata patong ya. Ay masan kan patonguk. Pumasok ka chuka kacheta me wat ime masani. Komw ka chuka kuyata me wat. You can do nothing. Okay? So you were mini young at a more takapopodong Christ. Okay? Mas lole. Aramasaman meken muy dong Jesus amor es la konti. Mabaw niya tatip ng sarawin sa wasakan kon tapuyan pakmangki. Apo sala kon saronti. Ama ko muy dong Jesus amora kon mo backslide aba mi ko saya backslide which iwang ko jo poputi so pesang. Niya chay purator. Ichanan mo rengkot. Kachuka protoko wiyata me ko ligiliki me o pwegi wiyama imaular pung laso pwegin chang Christ. Nigulak mo ko protocha. Pagmak na nindaw available powerful within Komw and so kapre yang Komw is Komw. Okay, makamchika melele matawa Luke isaklemao. Story prodigal son. Karasaras mo karasaras wat ki. Eschomelel wat ki. Soy me parak yang Dahme melel. Okay, Jesus ko soy ya Dahme kachailen klang wayo udial me parak yang easy o duwana kanali kachail. I mean da pwede chay susu ki kokonin suchar. Eso chay susu ki sang atami. Chay kan sapungala. Ak chay suti charkin data mag. Pag chay lama me chay lana wiyata me kot pukotan utan mag. Ama chay ban udial storyo. Mana ka po mimiligilem ko. Tu baga po sweten, net po pusen pui karamas kelanti yang patukul pon. Apon mang laliki.
banuda ibampurala. Okay, so niya chay pa wata gati storyo. Daughter apegi ako kodo ababaw perendar. Okay, so mami micha nikalampuy ko yung kapakap. Kaya tek proto mo. Asa may proto kailang apapawan naman na kasaro ipa kapatala kapakapo may matawayer mo na ako to. Solar warong kamu yung yakin niya. Sapul mamoy. Bang yala man sapul mamoy lutukan po itibatarang kamu yung court. Babaw sa chorong bakma ako. Perenggi dahaja ako to. Okay? Si maybe i-share ayon at kaudagon. Kasambalin Jeban treat God as He is God of His word. Jeban kodong God. Jeban gamelele me I kochen sabol mamasan. Mamasan ina ni bro isa su I kochen ma ko manokela. Iwasama chakap kaporapor sangya. Pilka yun so ne duwa. Masani chay we kong iti pa chay kan aban mak on deep karusia. If we confess our sin, He is faithful and just to cleanse us from all. Asunda egistya de medaba. Ikak wo we kong ay manokela. Aschuka count menya magawe katar menya mesaik. Dahme ka count amburodo. Kakakasangla le kakakodoma. Kasoy kalamo kakodoma. Ambrodo. Ime ka count. Okay? Kaya de guys. Kosko soy linganong kodro kaya de kay may ngiwo kaya de kay mama ye pilin masay. Pui since would kilay dibo. Kaya den. Ibrodo. Okay, Jesus masani. Nan storyo. Mana kapo yo we apak mag. Babaw so trandanan poeta. Kasi pa kapakayat. Kasi mato esotro kaitong. Abuenda. Hey! May water ko po. May water ring. May kiyang sus. So ara masaman. Magampuralasang court. Edib. Ediban. Ara masaman. Mesay kodong God. Emiminanti besusukiti. Anang klok magjapurodo. Receive us a perenda. Puwag purodo. Kaitek puwag chakapaka. Para mas tabaw yakapaka or nak sa chakak purodo. Okay, so go back to the lesson. What do you need to do as a sinner? Aramaste pa naman. Tami Anahne wiya. Kaya aramaste pa naman iko sa iya aramaste pan. Chay koros tip. Susukit tip. Chay liputi ko irtanan tip. Makom repent. Makom kalugular tipom kan. Kom solaw ya aramaste pan mon court. Pwegin chang Christ. Kom makalakal. Kom pungalar. Kom katan kim komoy sapolema. Okay, Jesus me masani. Ola kan riyan Jesus ol. Kachay liya kan riyan Jesus li. Kachay wiyalar panina yung court. Okay? So newe sa kriyaw. Chay wiyalar panina yung court. Yaramen mo ito nga chay matamataw sapong. Yaramen mo ito ang likaman ngayon saut. Ang godonin dang kachay meso. Chay larmas depan. Ayos sa sansarawi. Ngayari. Puy mengkakila kayong kachay identity. Tayo identity is Komw. Is Komw. Iwasame Satan. Dark di po yung kaway kitayla. Pag chay socho asa is kitayla. En ngoy chaklin en ipsapal. Ap manaman te kelapan te saladaklate. Mayaw ta te pereno babol. Pwegi is ngoy me Jesus wiyataw. Eke na palang kirti re chayla. Eke pang kirti magchay poson. Tame inawgi diyar. Ama so kapure lang i-share nga inda okay kumaila kan koros na nimo sme ko med ban mo imbama na kapirta borel ko
Ainda melen. Kichay kapakapalaronak. Kichay praise and worship. Onak. Kikokoan siya makitipan. Alam mo yung resto kokoan ap sa wewe. Kapag kichay kin matawa magkichay tipan. Chay matawa magkichay tipan. So tak chay bamperin ki. Tatawakin po ang lobo. Chay matawa magkichay tipan. So tak chay banyang. Pusolin kakao no pawedi. Me Jesus ka pray ang relakan mapusol na imi kasambal gigi ka school. Pwegi ka kalidar Christ. Ayap so same so jojo ka mauriola. Ka makaleyota, ka pungiola mo silangi, gidong ya manamanen mamaur. Okay? Ka gidong gidela doridi. Tama tami if lusang nan motwalo Eden. Jesus pola po yung kapredo. Kaya teka siya authority. Karapa makauno ka panggita ramas, Jesus kaprodong child. Karapa. Okay, chailan babae, chailan poida, chailan bewed, chailan beren, chailan bebol, chailan live life. Memarayan. Okay, so back to my mimiliw kiyang chay masanga yamo tama ramas tipan naman Anahne wiya. So tipan me igos ko sayak chay ko Rusia tipan chay kokon tipan chay kokon suutara kokonok chay susu kisang atamip asa me chay lipsapal chay solar tipan chay solar tipan. Okay mangoy solang manipsapal isolar wiya ramas tipan mong coach. Pueki in Chang Christ, we are Syrian God. Kumyata di, amen. Cha kumyata di. Korean di ba sola min bebo child. Cha kumyata di, tama cha pa unya pakmak. Pakmak, acknowledge. Chok. Yaramen po sa wa magchayata di. Pueki di bo kareta kauna cha pa unya kapakap kauna chokoronga. Di ba Anahne market. Wachay kapakapakan. Kokoi. Okay? Ni ko parang coach, ni coach sap ang pukcha relationship. Are $20. Confess and repent of your sin. So aramas tipa naman tama Anahne wiya. Anahne wiya kong coach tipakan or repent. Klang confess which wiya kata. Repent what kiso pa isang. Turin aramas backslide. Tamaragan wiya, confess. Wuwek chor, chabandu duwecha. Chabang yokokon deep cha. Jasutrakon mayauda. Okay? Niya chabang wekong gots tibachakan. Chabang repent. Wekong duwecha ikosoy. Kosayata main gochi kinanak. Ikan kamal, okay? Baran kisakaw. Tip kaima. Kalis ya limau isak tuwaw. Ako sa kasayayar, wanu tungka magam sapsapay ko ang kuparang kot. Okay, lengar-ngar. Sukan nga ma. Unani. Pungi tikitika nani. Tip kaima. Amano me. Pudakot tip. Tip kami na nampuk sarawi. Magchapil sa jawata kata. Chasa takot tip. Tip me ikaparenki. Miya sa me. Ewan ko parang kot. Tip me panalota chel mora. Sa sarawi. Pukotin ta tongi. Kokonin sa ucharo mi mere chel. Pueki tip. Okay, so. Pueki chel pang weka tanana chel kapakapan chel Anahne repent. Ay ko sa yara mas chudro backslide. Resobay lang mo rin. Resobay sang kot. Apalan kukuwi mo wapo kita. Aramasaman me sobay sang kot. Kalangan ng kot siya marakak puragila. Pwede ngayon chochola au yaw de Israel. So siya pinarail kelen purala. Lau kot mo itang. Okay, bilibay. Rayaw isak silu. Kauno mekin kamucharakiyata. Kamucharakiyata para masompurala. Karita aramas kan me
Osamara backslide o men prodo. Men lau te lama makoa mo. Kauno chamanuk. Kauno men sa iyo. Karata repent. Takot repent. Utata sobe la balia. Okay, maka kukuwi a repent what kukola pi. Ang kukukotala north. Repent what kupuritila south. Kola opposite. Kola opposite. Sikanong more. And we are dahme kumban more kila. So kasi ya confess your sin. Tama ramas tiba naman anano we anano we kong got tibakan uso pesang. Okay, repentance is a decision of the heart. Okay, kolula ye bilibilio sanan mongyo. Okay, ipilata ipang kolula. Kolugila tibakan o ipan so pesang. May pan work on good tibakan ay sutra kaken so pesang. Kay de kolula melelioma. I say lemeisakis lemaora chikisu. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Okay, dami ako saya ramas wicked, patikuliman sakanakan. Chiyaks with wicked. Niya pang purotong kot, kaunapan makong kiyang itirin kalangan. Abundant what you dir, pardon what you kalangan. The mak. Okay, kauno aramas wicked, aramas sakanakan, katriwo patukul, ramas klantian, the kailongi. Niya pang purotong kot, the sopetong kot, kaunapan makong o kiyang itir, abundant. Okay, abundant doja. Ponangi. Magchay ko na ngo warong ale. Kalangan. So, chay sucho kag excuse tame chay ban sucho men kelail ki po masa na mamasa ni. Niya chay losa me chay suwit patukul sucho me koch maure chay. Chay kokoni sucha. Ansa me chay kotongi. Tame apangki yung chay. Kalangan. Kalangan wat kiya maak. There is no salvation without repentance. Mainan ko sambal. Okay? Ako saya, there is no salvation. Dapat salvation more so true. There is no salvation without repentance. Okay, ramas. We are penis in Israel. Kokonin deep lale. Kakang ko lula po. Itemele lamong god. Apko por kukulanan lang. I know was there is no salvation. Sutra more so took maramasoban sutra kolula. Are kasaya tagot kolula. Kolula market me kabawadak prodigal son puchak me kolao markila paikan o imsakla kang kamompuik mauye sang chanakalampuiko yen sense what kay te kolula mo. Apoy kiya udaw prodo I kolulan mo. Ay ime osama wada ko siya aramas tipan naman. Pilibang siya isma aramas tipan. Aramas koros may budi. Pun sambawa tretipan. Rana na kolula. Pagmang kita parelkan. O sopa ito. Isa aramas piltipan. Aramas may yewanger kauno. O backslide. Sopa isang. Gini yapan pagmang kitipakan aludo koido sopaitong god sikan la maurkan makaite kuprang god I salvation mo I maur sautukon mo chay wiyata at chay pilibil pon sambawat pilipilin kaunda irodi so ikoy wisang yatip puimenitawen Christ. Okay, imendaki repentance, no salvation without repentance. So Japan so chokop kopor met Jesus polar iban yang maurla nan masanang kotra masani so magja so Japan kolula so Japan yang an ke maur so tu. Okay, Luke isak silu iban mata kong kecil Luke
Isak silu mon silua pangwatigati. There were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, Do you suppose that those Galileans were worse sinners than other Galileans because they suffer so much? Okay. Kan Jesus itakrerai puegi. And so me Galilee ka tuja Pilate kalo ke Israel ebil kemi Israel nja Israel kereti mayronki mona rai coach kamakan Dahme kauno masani yang waranga kumai lama me Galilee ka inen tipan merelong ke sangon kamakamalas wetwa anta irachikutuk silua masani I tell you no in dayang kumal meso but unless you repent you will be likewise. Okay, so kas saya me kaide arai kamakamo suet pueki reinen tipan abuenta meso il pan tuerto kumael maso chokolula mai ban melan aramas me mela tolu tuertas Paris mela soja muri. Okay, maso chokolula. So Christ ni akotsto kalap ko saya me ibe epatangi ang chay kolula. Murin Christ warangkan pakapakair kisilik chay lang kolula po makapan pa chay kanen koto. Magarata ko mo yung ngoy kay dek sembak yo ay banindang aman ang kolula. Limbak mele yomo. Armasudan ban mall position mall kang kecailang kolula pecel de morla. Ap ceban kecel kan cel mesolang cestupan. Menaramasan perengia cai patangan relusan Dahme mele. Okay? Kaya ramas instrument rongu pues ke kotong ko sa iya tipatakan well capan so ko sa iya capanta o dan jaman me kila tipacay ka po imabuksa raw masani pacay ko sa iya tipacay ka po chay ko kon kichay tip ap miya pasapan kay dek chay ko sa inso ko porapor chay ko sa good news chay ko kon so uchar ap yet kalangano Jesus kochto may panlukur yang ipanyang maur tipay koros makalar. Okay? Koros may ipsapal sochok konang kokon meretipan. Makikon ketipan itak rengen saraw menya tip miyanane pakmangki. Kiraman po sasa. Pamelen makipsapaler kakawya tatip utang kapangkon tatip. Tatokan ngayon saraw mo. Esa wasay kitsa. Pichangkon tatip pukchan pakmangki. Pumacheschupan pakmangki tipachaykan mo rin ang chay ipsapaler chay ban mekila tipachaykan mi chestu suikala. So repent what ki kaprayang Jesus sa chay mor ki chay lari mamor ki I kay ten ki chay. Okay. God will forgive your sin if you truly repent. Dahme masani kot pan makon tipamkan makomunen melelen kolula. Yun son ew duo. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Magchabang wegong kot tipatakan, ebang gatun wiwiya me pung, aban mag ong tipachay ko Rusya. Okay? So masani ko Rusya, imindakin kapan. Goji sapol mamasan kachaka puegi acha mong yung turner charpak mak puegi turn puegi kolular puegi subelanger kot emakonger deep korusya magja wek magja stu wek cha manokelar emak
Ema konger. Aban suchaka chapana iban we kata po ikon dai since would kila we kata ma yeselionak ay mimi jalala kay de kolula mo. Remorse, feeling kay de faith. Ganyan dami ko sa yayin ka pa na pakmakan deep kolula decision bilibil na ramas pampilata. Okay, pilata o makidki tama pung tama mau tama ko prangkot. Amen. Let's pray. Kasampal chay koros may sapaler termasak om frienden om penenayen kaitan chaylen salap kiway di na masaral kan meredipan apnin limbak kosoya yang aramas tama buksaraw masani chay koros yetipan churur sangko chaylanana repent o chaylanana kolula o protongi pap iko chan mag iko chan manokela mag o manokela ge ak chay pan murina chay kapagapang kolular chay sutupang kolong ke chay mekot mo mol tapa chay sutupang kolong ke chay mi wiya charamas tipan ge tu chalang ka at kauta kana yo wanda isme asame yaramas tipan koko tapa melal ge so chabanasa magja salatak lasang niya cha kakamposon magja pakmaki ronak ako kono mimiselrecha lokaya. Okay, there is power in our confession. Miya manamanin na chakosoy manamanin kaunda kokon kan memory child. Okay, kabanut kosoya ngoyaramas pung mong Christ. In chang Christ pain sangat tepekan. In chang Christ kamauria lar. Okay? In chang Christ para paraya. Claim damin chang Christ. A child poita mimin antatok ma Christ wiyaw. Okay? Kay dek nantatok mak chay wiya. Imichay chukak wiya kapara porki. Ay, wiya mau kan kapung yalanan lang so bakyo. Christ, onchang Christ. Okay? So, kakela kay child yarame sikan la so ki kokonin so charan makomi sapal. Icharkin komo po coach charkin komo. Coach pakong komo. Coach ko sampal kin komo. May dong sapol mayera so empola walianuk. Waliania. Pagkatir mela na ramas tipan. So niyan so mit ramas aman makamela Christ akan mela. Mela na ramas pung. Mela na ramas mapan to one God. Okay? Hallelujah. Heavenly Father, we give you praise. Kalangan kiyang kamusapol mo mulimpa ko ang kich ng time wet. Kalangan kiyang kamusapol mo masan mamamor. Kirti way santi. Nanat mong yung nanat matamataw. Sesikan sangkit so me atami ib kiyang aramas. Rajungata al and deep toror sanggot. Pueg injang Christ korusia me sapal. Sesuy ka sangkit kokon te papam me sesowar. Se warong komi. Se ka sampal. Karabanat warong komo pueg kitamo komo yayangkit. Se warong boing kod. Kom sutra minsan mela narmas tiban. Kom muitong sa pulmomoyera sen kochto nan tuwat. Sen maula, sen mayauta, sen maurla, sen poita, sen peweti. Tatogan namun chichi kan pun sampawat. Soy kowe, soy kasangkit, kokonen tipo suwar. Niatip sapal sa wonkin jang Christ. Magat kiyang git manamanan mamaur. Ni marangkaun Jesus. Mewiyat kanat sang kamor ko kolata. Amen.